Nyt mä oon pilannut senkin. Nyt mä oon tyytyväinen mun elämään. Näin. So, as we know, these have quite sharp teeth. You can actually cut hair in some villages. Yeah. Local people use their teeth, cut some hair. And I will tell you, I have tried one of those teeth. These are cannibals, they eat each other. If you're weird, sick, or you're separate from the area, then you might get eaten by your own friends. Ah, okay. That might happen. And So it also has happened here. Sometimes, yeah. Not very often because we feed them twice a week. That's quite much. Ah, So, okay, as okay. you can see, they are hungry. Sometimes they don't even eat this much. You see, they're scared. Something moved over there, and that's why they're scared. I don't know what was it, but something scared them. I will tell Yeah. you. Siellä huomasitte, siellä on joku, oliko siellä joku liike tai joku tällainen? Joo, nimenomaan. Eikö se ole pelkureita? Ei täällä ole mitään liikettäkään olla, niin mä säikättää. Se on sillä, että mä oon niin erityinen tai Outo tai eroa siitä. Syy, miksi ne oli samalla lailla tuossa alussa, on se, että ne yrittää provokata mahdollisimman vähän toisiaan. Siellä käy luokkaan nopeasti. Jos on erityinen, niin sut syödään. Ja ainakin mun on käynyt kerran sillä, niin mä joudun sieltä poimimaan sitä kiraajan pääräänistä. Se oli ainoastaan jäljellä. Olla sieltä laittanut kaverin. Kokeillut niitä hampaita, niin kyllä mun vähän nauruttaa niitä sen jälkeen. Pienen haavan siitä sain, vaikka ihan hellästi kokeilin, niin on ollut edes elävää enää. Ja ne on kyllä veitsen terä ja kulkuveitsestä kuinka paljon. Pieni viilis oli siinä, oli silloin haavan kolmissa. Näin myös näistä hampaita. Mä oon kolmion muotoisen. Yeah, I was told to earlier that one of these piranhas got eaten once. We found that only the head was left in that tank, and we collected with the aquarist back there with the net. And then I was able to touch the teeth. I will tell you, I give some respect for these animals. They have sharp teeth, and I don't want to play with them anymore. Yeah, I got a little cut. Even I gently tried those triangle And it's shape. cutting, Yeah, they yeah. are very cutting. Yeah, I see that when they beat, immediately the meat Yeah. comes. Now they don't have teeth. It looks like it. It looks like they don't have any teeth. They are Yeah. hiding them behind their Yeah, lips. And when they eat, they will move the lips and then the teeth comes. Just like the sharks. So pretty much the same. These kind of friends. Yeah, there will be electric eel feeding in 5 minutes. I have to go feed that next. That will be in tank number 44 in 5 minutes. 5 Okay. minutes electric eel. That is actually the most dangerous animal we have here. And I will go Okay. feed that next.